Right, yama yahwefo nyina akwaba emra Kumawo TV so enanyumrei. Sani wonimu no ewo onkwa dwumadi so ada ya woda efiti enwumre no nso ekopem no wotwe no enenso so yabetranse yede apomoden enkomotwetwe ena yede ebrew. Mepato we health program a eboa amanipa enya fa hodie sanse ene yare ohoi eya se yare chiwa emma ejapade ene niam a wohwe wabrabom nyina na eye bisibasa senti ene yakofa onkwa dwumadi a eye apomuden komotwetwe nko a yede ebrew ewo Kumawo TV so shenso se ya woda bia na yede dwumadi ebrew wodie ene se wobefro nua bi na waka che ne se ontra ne TV ho eye Kumawo TV na onhwe dwumadi na dwumadi no enkwa wiye no wobehunu kwampa a esese oboa na ema opomuden etimi tumpon ewo abrabom wasetrem sanse ene nipa opomuden betimi asipi asita agese wahwe onipadua no so yie ahwe wadidiem wadua diem ene eniema ebeboa ama opomuden etimi asipi asita ediama enu ti nene yede dwumadi ede atoawo medin ene DJ Lofty sana dodo na efreme enti wodi ene se obekoso na wahwe dwumadi mesaka Dr. Pa so ha obebeboa ama ene yenkomotwetwe no ayefe na ayede wofi Dani Herbal Center ena ne wabeka yensa ewo ha Dr. Eric Ampal fat wonimde na eka ayaresa wo ho nimde pia ene yenkomotwetwe nkwa wiye no ubenya ndaso pa ewo wayaresem na etumi aboawo yanka na yensa na so se Dani Herbal Center for ena aso dwumadi asene ama yedi dwumadi etumi edi abrew Dr. Penia wono so eda Dani Herbal Center ano ena wono so ene ene no edi nkomo ewo fie ha tena TV no ho na dwumadi no na ene wobeye nhira pi ma mentwa me ho tiawa na menje aboafo nkrato yi me bana me bedru pe yede yenkomo twehwe no ehye so ewo Kumawo TV so. Right, welcome back. Enfamra Kumawo TV so. Sene wonimu no ewo dwumade no so no. Ye nyina ye hwe se be ya yapomoden ebetimi asipi asita ediaman. Na mamenka wo se yare coronavirus COVID-19. Odofo se wonimu a yare no exist. Enti bomoden se obe protect wo ho. Ene ye se ye nyusu hand sanitizers.
yen yusu na yen yusu ni ye yen hye ye nose mask DJ Loft me de e wo ha ye be hye na ya hye ni ye nti won so o sha hye ni ye social distancing eno so ye ma na nya adwuma ene hwe me ne Dr. Eric Ampa se ne ya stra ye no etia emu twe ye pa abasafa no be se enan kura emu twe nti wo de ne se won so wo be ye ne sa na atumi aboa ama yapomuden no atumi asipi asita ya say wash your hands with running water and soap na entumi emwa na emwa me no mu se ne be ya ebetimi akon atia yare coronavirus na etumi aboa ene yenkoma ye di no ene se nipa bebre eba apomuden a yemfa ho yedidi agropi enu ntia na topic ne say carelessness in health se yemfa yapomuden emfa nya adwuma na yemfa no serious na yedidi agro no eno na ene ye behwe nsunsuanso a ewo se wode wapomuden edi agro a ohawa odo a ede ebebro Dr. Eric Ampa eye doctor ewo eye Jenny Herbal Center ono na ene ye ne no edi nkomo ewo dwumade doc akwawa mejo so adopti bibi aboko de e wa ne de ho de ba ye da nyamiase doc ye share ache no pre ache bi doc ye nhwe na ye nko ye nkomo twetwe no so yeah ye ka say carelessness in health yeah ebi tinya ba so obi di na pomoni bi abrosa e wo hosa se dependence ni bitimi sori o se o di na pomodi di agro on fa serious ebi wo hosa ye ni kan fa careless no ye mie bu se de be ya ebetimi aboa ahwefo na etiefo a omo etie okay ye ka careless a se de wa bisa no a ade a metimi aka se edi ho agro ana yemma yenni enko ho na yetoto no asa ha jana biara sa is it enti car na otwi phone tale na so ho ti why confused oduru say na o meti obi pot hole bi da ho obi buna bram o dia bom wa hwe ne kra we doctor o ti apomodin aso ye na I was already nipa but the listen WhatsApp so ti all try dey nyina no or WhatsApp ne kakra no atro or kakra chat no be chat no ti mistakenly obet me prescribe wrong medicine because of say one man ani anko ade no a o ye no eno ka carelessness no abraba bronyi ka no careless chese omma ade a ehia no ehia no demom ade ehia no ode na godie ana na emroyo ekọ see te ebasa we call that person a careless person phone nekita no ekura na na eja abo ade bi ene sombo ne de be hye ne nsa na ode agro saa na wase no enti ebasa say ni pani nyame ni mienta amfa japade e sombo because God is not a careless God. Okay. God is a God who cares. Onyankopon ayo onyankopon a odwene ade ho. Ti wo hwa ade bom fiti ase wo bo ade no a obo soro e no bo asase. Na de enti odi kan bo soro se Bible se ehoye ne tena bia. Ti wodwene hu se me ba ade na me de hye nipa nsa de a me so wo se me nya ba bia metena. Ti odi kan bo soro eho no ote. Ansa na ogba asase na ansa no bebo nipa no Bible say ochiche mu obo no baye enua mpata ensuo ni ade ansa no wieye no ode nipa ebedua no ode nipa dua no san ka kire wo nipa se ade a me de wadua no master Philip we must be very careful I'm telling you or say ade a me de wadua no number 1 hweso edikan yedi kan hweso ade na me di wadua no hweso kura no afei mane nnore eno ma me say no de ma woni pa enti o say to keep it to dress it and be fruitful ti ade e kura ne japade bi kura e sha won sana so hene se wantimi ama na nso aba wo ye careless
pa so when obi ade so so obetimi areso e wonyanya enye nyankopon suban no enye nyankopon suban. It is the character of God to care. Eyo nyankopon suban say ye hwe biribi so yie na be ye biribi papa ti no so hwe nyuma pa ase a odi kɔ awie pa enti se wo odasani na se saa na usuban ne te a ye be sere pi se ɛwɔ so hwe yie wan hwe ya so hu kura na do ba kwa wonwie adwuma na do be kɔ mu a wonwie beebi a ye de wo be ye bi ada ɛna ade a ebe ye na emum oba wiase nyina Ghana na saa de no edi hene pa carelessness ɛha na mewɔ te ɛha asɛm ana metimi aka carelessness ewiase nyina wo pe kura yɛmfa bibia ɛnyɛ hwee a ɛyɛ Ghana de nti America sa ne sɛ ɛha ɛna mewɔ ɛna de yɛyɛ no de America no so ɛyɛ no korɛ o na sɛ obi num nsu a onhunu hwee sɛ ɔde to fam ɛyɛ haw ɛwɔ Ghana o mitimi ya me bola wo fie na mama so baabi a ensuo bi twam ni ade me di hɔ a na me mato atum aha ɛna say no even covenant break kura ba ye ka sɛ ye nhye nose mask ni ade no me pa na me hye me pa me nhye suo no ye nhoro ye nsai okɔ kakra kyerɛ obi a de butumefu nyame apata wɔna obɛko enti ye pa oman a ye bibia ye so careless a Ghana idi mu akotene pa enti na ene ye topic no ya to ne din say carelessness in health na che se wotena se na oma wabrabɔ no bibia ye careless a wo so obetumi ahwere wo nkwa britiem eno na ene ye di ho nkomo se ebe ya menu mienu ye betimi ama yapomoden no etimi asipi na sita edi aman enti se wo obi a wo ye carelessness e wo wa ya rehwe mu a ana se wapomoden ho a me pato we yie eno na doctor Eric Ampa ene edi ho nkomo no doc ye nhwe ede na be ma nipa dasani opon so ye carelessness e wo se phone ni kura no a obetimi agya phone na hwe ho or drive wa on fa won se phone ta na so ano de akonya kwansia ede na be ma obi nso na pomoden odi bedi agoro on say nyame anim edumre bia na meraho arakwa meraho nyina ne se mehwe sede arafo ne tie from pancha sede enipa bia dwene pa da wontim ene sede wo musi ye wo ma de yo a edumre bia ne ha dwene Ghana ni hwe na ara o se wo hwe our style of living sede yesi ebo ya brabɔ no di agoro na edumre bia na ahomete pa hwe se Ghana ni timi sɔre wo sɔre a ɔwe abura ya toton a na odi koko hwew wawe abura ya toton na odi koko na odi jollof na afede onya ayi otu bia na ɔsen adi hwe formula wode onipa bia kra e faso wawe aburo hwew odi koko owe ya okasa konya oat onya jollof look at said even na didie mpo osidi ne life edi agro master on says over said ye tibia no ene ya bra bolisiti a at least onipa bi a opa pomode yi pa no ka wani de kra na nye ne 3 times a day anopa wiane ni mre enti ka no pa de ubenye de no wudi a wadi de aka ye nsuo okay udu awia de obedie no wadi de aka ye nsuo ukodu enyimra de obedi wadi de aka ye nsuo ti no mo bi e de frafra pie no emwa ye because I had to say the cement ya ane anwea asabi e disi dan say ukọ na akofa anwea fitaa na de cement ka ho na akofa anwea kokọ nso be fra kala ben na wo pay enti ya ka say carelessness in health say nipa emma nanin kọ na pomoden ho na de bia me ka say how pie de pom yare ba ne sa no ma na no ma ye die ye home ye nom ne sa no ma no enti so nipa betimi ahwe yie e wo no ma odie no ma onom no ma ohome a I'm telling you e no ma e ma nipa nkwa na ware when him say erade adma next time we will do something we call the power of food the power of food the aduane tumi yo ana tumi a e wo aduane
kanene de enti ana ye nte yare pii ne ade no every adam wo hwe ase na yare ba ayo okay ana yare nka nipa ho ti every saa bre ne ko nyina yare ba aye no enso no na kanefo na wo mo yare saa be ene yare aye bodi ne ade kane nyina na ye no ma wo ho na no ma wo mu die no onyankopon nya nsem no aduane wodi a e wo se san saw yare so nti na wo se aduaba no muni aha na mo fa aban no fa nsam yare endi kanu ma ye die ni nyina no e wo se esan ye duro e de ma ye tete ne die nti a wo mu nyini che ya na nipa pi entimi anyare yare bi na empo so yare bi a enche na ekono no kwase mo e wo mu nyina nse na no ma wo mu die no na esan sawon yade I see. For example, me ye bema me di kodua ye wono ma bi e wo kodi mu eboa bema enti eno a na me di kodua menya but ene ye de duro na ahye ti me di a menya ti se bema ne ye mroyo a ye wono ma bi e wo se me yo enuro bi e wo se me no nya sa na me de ma ho odi nkohyem se me di kodua menya me di kodua menya because I want to know na e wo kodi no ene ni wo chemical na say no chemical na say no edi saa de ni ntino e wo se obi didi a oye careful obi nomu a oye careful obi home mframa bi a oye careful ti saa na ma we nyina na sabe wo ba Ghana ye de ye mfa nyehwe o ma ne ho so de ne sabe so mbia na wodi doc me kai sa emre bi atwam me no ehia wo radio so na wo ka bibi se nipa obeti wo ho papomoden betimi asipia ma wa ejina wanumre didie yes serious se papomoden na entimi nsipi nso a ejina wanumre didie na se enuane a yedi na anwumre no eno na etai ekofo how de breye na amenka se mo ekransa na me refi onim se broni ka brebi breakfast what you say breakfast se Ghana de yenti ase o da bi se o Ghana na yetie lofty so bi ka se breakfast o pese won chese de yi nyo pese o chane se what break you fast de o si koko Ghana de breakfast e wheat e de abrom pare ho oats no mun e oats Tom Brown yeah breakfast tea but broni ni hunu say ebra ye de ye edman eno an ye de da it is ye our time factors and regulators na answer from an past 6 kosi enumere 6 na obi oye adwuma bia na saa bre na ye de ye adwuma edu enumere 6 na ye nyina so koda na afi de free 6 na de kopem na homache no ene na no pa 6 no so ye de je ya home e saa bre kro mo na ye de da I see o onyankopon nyansem to se ade ye na ade san enti broni ne tena ase hunu say anopa kosi na nwumre na eye 6 to 6 no eno kra na wo de ye adwuma no wo didi 1 2 3 ya anopa ewiane nwumre enti saara na sei saabre na so na wo de akoda enti saabre tenten na wantimi eni di emprensa but wo de so bete no once so enumre me fan say wo didi enumre 6 o'clock and na akoda ya wo didi biam when na wo didi ya ko me that is a problem enti broni tina say no se free sabre ni nyina na jude so mi nyina no onipa da ye ni di ye no it's why you fasting enti fasting na why ye enti ade ache ye so break that fast I see eno nya bi ni bidi sabe ade aye se koko tea Tom Brown ni wheat ni ade no enya bi ni bidi sabe Ghana de opo ona anabe when your breakfast be the one time this language you can da breakfast chief na when your breakfast be the na opa just is when your cocoa be when your tea be when your Tom Brown be it yesra Ghana for pi enya bi ni bidi na even dog there's anopano enye cocoa David tina ye it is a breakfast na dia anopano wo je fufu brought di ma men chira wade bi that is the healthy food lifestyle ye be shede nya bra be chire okay nyame ni normal pi tachma na so be ne den ye be fa ne sa dog ya ira o ene de ye nyame summu ye wo haw ya wariem ye wo haw ye nyuma yom ye wo haw na no ye tika mu ko baabi ena ye hia ma me bi ye person ka ye beto berebi e wo ho na ye duru ho a ye to ade no sade ma me ni si ye nanim ono na ye to ade no ye na ye koto sade osi ye nanim provision store sade osi ye nanim na ode kasa ye ho no
maade na ye koto no ye nya nto ti lofty say na wose unya 1 million wo shop na ye ne sika ne ka ho na be ye 1 million na ubenya unya enti ye dwumam ye wo haw ya wariem ye wo haw ye sika semu ye wo haw ye nya besom mu ye wo haw Ghana ni bibia oye bia wo haw asemu ma ti nyame nim say ye ntimi enya enipa bi te say ye mo ene afoforo bi aka ma ya moaboa ye ho a sabe no ma pi be ha dene so ho enti ye be sret ye fo pi say carelessness in health no ayade wo pa ti edidie yade enya edidie yade enya pa ti say ye didie ye hunu bra e wo se di say ye kan breakfast ye so pi wo sore anopa kai na ti ase so nipa bi a ho na wa ho den e gina anopa na to sori eti na wudware bia na ho asisi ho so ba di odwum na ye dwuma 1 2 3 bonus afi de na wudina ho na jese o treat because na o breko enti anopa na obi a ho de gina enti senka ye betumi ni yi a ka anopa bia no wo berebia wo bedi a wo se ye nuane a emuduo because eno na wo de kwa ye dwuma because that is the starting point ka bia se starting engine a ehwa na ho den wo ehwa because abre ni engine no akuli ye mfanko baby e to start and strength no higher ti na du mre bi na nsuo to Ghana ana car no e move fast no ene bibia say engine no enya good climate and weather if anything health it enya sa weather health na sa na e boama etimi ye adwuma che ti na say wi abo pa car wo speed ya ana bicycle motor entimi nkose de e wo say ko empe too much heat kabronyi won fa fine mo on fa nsuo mu nka ncho say fa nsuo gum na nkolo engine because the engine nya good weather conditioner ebuama ne strength no number 1 elastic okay the tosu mi it me so ye adwuma chentem so ho enti nyame ni mi wono ma pia Ghana ha ye wo hawo ti de bi etnasia ye borade mpai se kakra na ye wono e betimi aboa hwefo na etiefo ma o matimi hu no na etimi aboa enti kana papa wo sore a wo so onye nnuane a emu odu because afei na wo pa akoye adwuma okay adwuma so ye de ahoden ena ahoden so eye aduane emu odu na ma ahoden a ye de yo enti enkodi koko enum ti apa big mistake you ever do enka se enti na ye yare no I see because aduane a ye die ne ho adwuma na ye de koye because what me can say sabe me ye mesi na me twa blocks ana me ye obi a me so blocks ana me so emo bag ene anwa me pagya de fro car mete bank ya me trotro me ye bribia e ya ahode nwuma na wo de de na ekoye a ogo ye nya sa ahwefo amohwe o hwe Kumawu TV wo nkwahia dwumadie ye ne Dr. Eric Ampa woda ye Dani Herbal Center no o ye doctor fo mpanifo no bi ena ye no edi nkomo no wa me ehunu se nipa bia no ye pomoden no carelessness ye mfa ho bibia beto ye ewo ye pomoden ho bia no ye yi ani na enei se bia why carelessness bi anase why careless ama yare bi abetena onipaduam na ope edu papa ebetimi aboawo ama wapomoden asipi na asita ediama wa mame konko kire wadu papa wunya na wono a ebetimi aboawo ebemu adidi se eba se bema omre yemu nsusu a ebema omre yemu no afedie wasipi asita mame nko na menkonko mo wadu pa nenom na onum wie na wapomoden sipi asita ya san baba toa dwumadi no so wunya hunu adupa no ye kwa kopa adupa no na ya nom bi na ya ba ye ba bedwu a ye betoa dwumadi no so
right yamma yahwefo akwa babiem emra dwumadie no so eye wonkwa hia dwumadie totally apomoden na yede ema wo mesrew wapomoden na ho hia wo ene Dr. Eric Ampao wa me ehunu se breakfast na sorry a yedi koko wenzi mekoto ayo koko mekoto moli koko mekoto hwa na nya ni breakfast no ebi unim entene wo hu aduane a esese wodi na ebo wa no pa because aduane obedi na no pa no eno na start wo day no edi ama wo so wantimi ani di ye wan hwa be kwa ko for how edi abrew eno nti carelessness in health na ene yedi hu komo no dog ne to fam se ka se carelessness in health a o bo ne to fa o be bo ne sen awie ama yahwefo enyanti ase yi ti sade na ye ka no ya na most na meta kan se bi se abrofo sade o mu se ne before di le no most omone ye ne no ma bi a omo ye ma ye no omo ye no kasa kwa so na eno na eya na ye nyemu nti ase ni nti ye fa ne sara biara okay maybe also na me no di nkomo na me ka cho say even tie any suit ya ye hye ade a ye say wona wo ye nnuma e wo mmea bia mframa no ye nwunu ti say e bia obi a otatena air condition mo ready for ya mo tie condition mo 24/7 no on say mframa na no nwunu yeah enti say ewura wo saa na say atade ye hye wo no entimin cover wo yi a obetimi anya wo hawo ti sebe ye nhye singlet nkotena air condition da bi ne mum ye botai no go say na cover wo neck eni ni be bia nyina so ho enso ba kwa adum na obeti ho na ohu ne ho no abotai kwa she coach come on that is our problem enti no mo pie ho no abrofo ayede amaya ye nyanyemu ntiase ene kwanya ye fa so a ye no iPhone oba ni fia chinchinia a young girl opebi but phone ne botaye pa ye de ye no ono onim ompe ho akira kwan so enti ne tofa bom ne carelessness in life no and in health no onse kane no ye ono ma bi ho na ye nkyere da bi ye nim na ye hunu no automatically ye nim se abra na aresabia emu ye no dumre bia ye wadro bi fe ni dudo enti fever duro ne sa malaria duro ne ade no ye maame mo wo mo noa na no nesi ho enti onyare ansana ya ma obi ya no because ye nim se woti hoyi uni wo huni ono makura ye fia egudem ena ne senti so entontomo mpa hoda da bi onim se he gata ye do kwakoto bola na go mpa adware mpo adware no enti automatically ubetimi ayare nti ye dudo no sa na ye esi ho anopa no wasabia no enumre no wasabia no eba sa about time for no eye well prepared nti eno ni beshem say they care for the health of their children and their family. Okay. Abusuano apomoden no ehia won. Enti wo mo ntwen ma bofra no nyare ansa. Ansa na mama dudo ni bia no. Ti kane na ne maame mote no. 3 years na ye go hospital da. 4 years na ye go hospital da. Obia so nyare ofie ho. Oba be go hospital na okwa awo so. E ya awo asan. Ana we yin ode akwala e kro kane de na ye nim no okwa yo me ko we yin. Na no kwasam na ewo ni nyina mu ne se na ye nim se ye wo yare bi ho no a very common in the society a the symptoms no se doctor mpa kan kire wo a wa hu no se ade we die eye we na ha me doctor wo kan na se wo kan kosi malaria fever every malaria me se akwala akra se be onko doctoring school yentete no arasabia na pomuden enkyere bia onnima pomuden ho hwe no onim se obi firi ase se ofi ebe malaria obi firi ase se ne ho na eye ne bete malaria obi firi ase obi aye boho che se ne ho na nyina ohu de onye na ni akala no osesa na nsemu ye fita obi akra onye doctor mponim se ebe ka to se malaria enti e ma bata ni mu se ane malaria duro de e was say abrempia ebi wo fie na onya binom I see enti ene ni yehu no jesse nipa ne yare owo no ansa na ohwe breakira kwan teno ne carelessness is careless
malaria duro se wo pew wo mpew e wo se wo yo ba tan kra de a e wo se de biara da ebisi ho wo yo ba tan a de bia ba tan ya because mo na busu ye nyina shamonsa ti o ba tan de ka wo benya enka every blessed day malaria do no kwala nyina mo bobomi because entontom no ka wanye sesa ada no a na wanya yare no do enotina Dani Herbal Center moko fatete na san ba ne se malaria fever duro no a kane dudo me say na ye num na no pa no na mre no a na ema ye nya malaria fever no moko fa sa duro na san da ba di ntina de bia ye so da se ni de waso man se ti Danimal Herbal mixture de ni kwansa pa fie de bi kwansa wo twen ma yare bi bansa e wo sa de ni de bi wo fie ho a enkwala ni nyina enum bie na le se do so bi to Danimal Herbal mixture ni why a big mistake onkonko pe bi nto nsi why a big mistake na o sori anopa na wanum enter pa we no enumra na wanum bi e so simple as that enkwala ni nyina no mo bia no e herbal ni ti eboa immune system na eboa immunity pa indinya se tu malaria senko ba sa immune system no inti ebeye den sa akra ne be yare ti ntontom ne be ka no but enya de a obenya nsunsu aso firi se Danimal ne awura nipadua no mu dada ye kane dudo no na ye ni wa se yetimi di to na malaria se no eno na ye say join this e be clean and simple so in this I no ma we no eni kwan so ba tan bi ma ye ka kire no I see it is a what now ma kola we so yare malaria and na why a big mistake why careless ti e was say Danimal no e bi si table ne so a anapa bi ankola no sori ya na nkwa mo bi na wankata nso no wa wo de enti ebasa abre bi abusuo no eye healthy because enoma e boost immune system asa Danimal no ma doctor yemra Danimal Herbal mixture no exactly se wo me ya hunu se kan tete dudu no na ye nom ofie no na emma yare emma eno na enne Dani Herbal Center yakofa de aba makofa san de aba se ashemuma yensen nya sa dudu no atese no na ye ma me no no e be boost immune system e be tu malaria se fever e de ne be ko ti nka akwala no free ase a ne ho ye se mama manum nya me de entempa wo no mbi da Danimal na Danimal na hefa na doctor bi ne biato se ya ye kasa yi open dudu atu pa obakeo emromu a Dani Herbal Center wo mo so ma wo ho friend mention so okeo a obeboa ama biato abedanko ho so ho wona wa tonsu ene agogo nyina fa woni kire high school junction immediately wuduru healing herbal ho dudu bi e ohia bia no obeboa ama biato wududu krom prison run about or your pambro sign na se ho a promise ba sha from ho obeboa ama biato so ho enti eni kwan so ba tan bi etena se abra enura etete saa no ebi ne ho doctor edro na ho nya den sa se ebia na obi wo herbal shop bi wo ne mantam obi wo pharmaceutical shop bi e wo ne mantam a ogbowura wo no ka so pe Danimal Herbal mixture malaria fever go no a wo ne biato so aje se wo ye herbal shop so na wo tie yen wo ye pharmacy shop na wo tie na wo pe bia offer your number na e wo screen na number na that screen so no nti se obi hwe ye na ope ba ko pe bi ana obi akwa akoto bi even your sales agent na ope so se no be si aton no that is it your sales agent ko mo nam kromu a wo de se wo hie bi kura wo ba bia offer ye ne a ebetimi ama wo mo de bia ye den abro okay na Daniton unim ya ka so ba de Nyankopon nyansam no bosumi bia wo se wo hwie mojagu bosumi bia no ese se moja free wo ni padie no na ade bia no se ebi free a ye hye na nan se emoja no so yo ba na bosome so emoja no bi free wo ni padie mu kwa ese se wonya emoja no bi ma no hye na nan enti oba ne moja se mu hia no awo mbe ye den that's why you careless anya why careless e wona mo de sika mpoma na obehye no aha wo bi adwuma ma no obegu no enti se oba bi tie mi a ye frɛ Ruby Daniton Herbal mixture hwɛ sa busumi bia moja na ifiri wo mu kɔ no ade a ɛwɔ se wonya na isi anan mu ti na sabio etiefo na ahwefo kwanche wodidi a wogya wo nan wogya na ɛkɔm de wa wasai edi enti se woyɛ oba na bosome so na moja ne moja na wantimi enti oba de moja duro de eni kwan sa woyɛ oba
Oma ne power. Ena modedro no so abrofo dia woi na say the Daniton Herbal Mixture no dey bibido die no ebetimi akwa ahodi wom ehhehye ni padua ema form eboama wonsebuo nso pe yie hwe ema pia wonsebuo nye no dodo na ye modedro bi mpa wononom a enye se wonom but wo mo de omunim se o se eye modedro dia abusuafo say what we abedo no bi afọ ha ma wo Daniton Herbal Mixture no eye modedro a wonom a ahode ni nuanu asemu ma a eboama pomodi wie peyo oba eboama wonsebuo ba yie ni nyina chi no so ehhehye ni padua na ma wo form eye fe pa na me ni why oba so kra de a de bia wo hwe modedro bo so ni bia kra de no e wo say every blessed day wonya modedro bi no mo ba be man so form nye on se de bia me ka se wodi na on se ni padua ti bi hye yi because moja de eno a na ebo ba ni padua na ti mi agina enti sa wo ye be ma bomode wonso no me Daniton Herbal Mixture ebebo apa na akwala onyini da on so left with me shia akwala bi akwala na ase wo nyini na tese ne nanimu aye renten ya wo se de hunu ni padua na se no si kuro mesrawo ohia Daniton Herbal Mixture wonante kakra bi ene wani supreme ohia Daniton Herbal Mixture woni mu ntoso edebia bi ama wa enye wo de ohia Daniton Herbal Mixture ebo siesie ni padua ma akwala no so mo ne bi no mu a ona mo nche akwa woni bedi se oba he awofo pia won fa won man pie no dodo na akwala no ne ni padua wo de gina ho wo ne ni pie se ne ba ebo ano se o hwe dwumade ya mekai wo se ye ne Dani Herbal Center Dr. Eric Ampao na ene no edin komo no na Dr. Eric Ampao de in fact ye ka nimdie e wo apomde mu a ene wo de akọ school bebre wa me ehunu se ni padua na kwa no se betimi asibi asita esese wo ye obi a omo wani ekọ wapomde ho se wo mo wani anko wapomde ho de na ye se wo ye careless enu nti na ene ye share topic no say carelessness in health just say enyema ye ya emwa yapomde ema entumpon na ye di hu nkomo no ekọ no mame abehunu se kane no ye no ngudo no saa yare bia ama sabre me ni malaria fever achi obi ato ho etimi di 4 good years 5 years na obi nkwa yare sabia da afere nei adentina acha na wotwe mienu na oda yare sabia na ye di nso asim so ni nyina ye dudo no akane no na ye na no mu a ene yannom ye ja to ho no na Dani Herbal Center for akofa edi aba bomoden na tu anamo na entumi emwa ma ne ma enkoyie emfama wo doc yenhwe Daniton eno achi minim sa mo wo ememmadru a eye Dani Herbal capsules eno so wo na eno achi no so masa akofa Dani Herbal ointment edela yeni ye hu nkomo na ye mie phone lines ntum kakra na adefo dum dem be ma bia wo ha de wasa wote ase ne ye nua na asai sade na ye kan fiti ase no ma ye die na wosanka ebeboa ye de momende ebepraye enti esanse ebepraye ni nti abre bia wo se wonya noma bia ebetimi aye saa adwuma na aduane no entimi ameya anye den ama wo no kane na uzanza na ebeka so bia ye mmere wo mpamu no na onfie be se adusia de kwa aduoson na aduwotwe 70 60 years na tese saa ni ba no wo ye mmere wo mpam na mom se ne obehia brante adum wotwe aduonu na wo se menso ma ye mmere wo mpam ne nyina ne se ye nua ne ye die ne nyina no asai ti why system ne mani ntimi nya adwuma naturally sade wo se ye enti eba saa na wo se wonya natural remedies a ebetimi afofele saa dwumade na ma netimi aye saa enye aduro bi a ede o haw bebrew akire enti wo hwa the natural herbal capsules no ka be me bia wo sore a we anya aduro a wo side effects ka be me bia wo sore a na wo mpesa wo be ye mreda every blessed day na wo so fa bi yes eno so a enye aphrodisia bebe say no be wa ba ne kwa kosia anything because aduane na wudie na wo se ka ebo ama be ma netimi ye adwuma ye say aduane ya poison no ana ya say no te ya say ne sa ne entimi mo ama ma netimi nya adwuma a wo say ye te ne ma pi wo haw e wo mpam say sie ye ya ka say ade be say dodo na de bufu okoda
said the bear said the before banning the app on the second of them said the booth dada. Aha, tea and to copy a task or amount for them when you read the door now, no more being quiet, and you now, no, even be a dear fool, ever said the bear, say, will be a poor food, say a verb before yet. Aha, ain't he? Your best recipe, so we a bear man, the natural herbal capsules, no, a man regulator, a boapa, my bear me pay. Ah, onions are so bonny beer so actually. Tis a bear beer between us upon. Na onya asodin wonim se apomodin asodin ese apomodin pa eti apomodin mra ti na ba asabe a se doctor ka che se brief na pa wi na enyimre na kofa na pa na enyimre na no panko a eyo hawo enti woni pa bi a wo pa apomodin no asomre e ka ho obi a na asodin bi a na ade na pomodin kra be wi pa enti se enei se wo koto dani ne se ba capsule sa wo ye be ma e wo so bi na no pa na enyimre anopawiani enyimre nti oya sana ebe regulating system no ebe boa ma o male organ net me function yie pa insuranso boni bia so emetre nti se be ma bia benya ka wo no ne saa ebe ma o mema yo no ebe wie payo a enya afei na sabe wo no yiri be hiem economy duro bia de abon na emom saa dani natural herbal capsules na wo memene no eno ahye ni padua ne boa be ma ne ma ahmodin no oja bam enti eba saa every day we are strong ahwefo a mo hwe mma yenko hwe Dani Herbal Center enupa no a yenua Dr. Eric Ampa woda Dani Herbal Center no ene yene no edi hu enkomo ahwe se enoba ne ye ka ho aseni obu ha opeso okodwa so no okope bi no oto no hu se edura doctor ka ho aseni eni na mi twa me ho ba ye kwakohwe enu agodo a ye di hu nkomo no na o prepare o questions a obebisa doctor wo he de ye na di nkomo ye di nkomo pi e dia fa carelessness in our health emfa apomodem papa emfa mra okaniba nti me ko na ye kwakohwe enu agodo a Dani Herbal Center for eye ho adwuma no ye ba me ye bie phone lines no a won so watimi afre me ba sosia. Right, welcome back. Yasan ababiem na yenkomo twetwe no ene ayede pa na obi message a was Sunday ediaba or say please ask doctor for me what is the natural way to cure hepatitis completely. Doc, I'm say we no enkan yenkomo na yedi no ho but obi question am wodi aba che say ade enya ne yi pa okay. Yeah, also hepatitis area hard to na what I would say to the person is a number now at the screen on friend. Okay, on friend number na that screen is on. You better be quite near Popedia. Also one of the things that Pomodeno I won't crab at a pea. Yeah. And yet drew no more. You will buy a son, your clinical your share for a church or apart from say yema with drama yarena see to no say yan chro nuani bi nso a wobedie
krana ya mwa aha because say yare bi wo so na ye kire wo nuane bi ewudi etimu ayare bi okay aha enti ye be kire wo say yare we na ewo so no eho aduro nie na efiri sa break ko sa nuane boyi eni we di ebebo wo okay ma me phone lines no ana doc bibi wo ha ya na me ka say enti wo ye be ma herbal capsules no wo de me bi eno no eye natural ebebo regulative system no a de wo hwehwe ne ede be ma wo ebeto ne bo ase ye adwuma asiesie npadua na boa wo sa akwan ne so tintwen emma immediately na nkopɛ biribi a wo de be ye ma ne nkofo how be mfa ye dai emfa mbe okay doc Frank Owusu e dia ba o se mimisa se eba se obi epagya nema mu oden te se bia wo ye mason na opagya blocks eya ade sa no okoda na ne nipadua nyina ye ne yasa no eno no eba sa edro ben na onya ebeboa no eno no dodo no a na se de ne heba center for mu wo edufufura eno no obetimi ayusu amana boana na on se be ma bia na dwumaden wo nyankopon de boye na wo de maye ti na sebe be ma so ya fianga sebe ti he kura no so ba na ba se mu du nsa nyame ambata ontumi nye ne ho no kwase me wo se ya pomu ode ti wo ye adwuma den sa na obenya bibie betimi aboa bie ntin mama bibie etimi akoso yie pa na one of the things that eboa no den natural herbal capsules wo ye be ma apart from say eboa o male organ no eboa so ma wa pom den okay ti ntini mu bie yie ma mo jetimi bie frusa ne yie enti ono sa no obehia den natural herbal capsules no ya ointment no ya dia okay ma me nko na me me phone lines no entum se o hwe yen na bibi kire wa adwen fa nkomo a ye ne Dr. Eric Ampa edi ho a wonso watimi abisa o hwe screen so a ye numbers na ye de fa frɛ no eda so 0200 603 602 0200 603 602 me pa chawtie se o frɛ na pese obisa ye question bi efa nkomo a ye di ne ho a mesrew twon free o TV no ho ebeye kra lower volume no kra na tie me e wo phone no so mentie wo ho e wo TV no so san se o start se wo tie wo ho TV no so a menya feedback feedback na beba no so e ma mente wo kasa no a o pese obisa no enti mesrew say o fra lower the volume of your TV set na yentumi enkasa entie wo ho e wo TV no so na emwa yina enti ye twen wo frɛ no frɛ na bra dwumade no so bi numbers na header screen so ofra na ye di nkomo doc enti wo ye be ma den na cha heba capsules na eboa ma wapomu ye de ne yire chine se eboa ma wo be ma se eye adwuma yie okay enti be ma bia wo ye adwuma den no den na cha heba capsules no obehie bi eboa pa na the appointment ne de bra ye bre ne nti bia me da se wo ye Ghana ni a wo jore di no e wo se wonya bi na wotime de sra eno no do sra apono aposo sisi koto de no ma bia da wakoye ama bre na ba na ebo anso ma ni betime da yie pa ti eno ma bia enka intime ma won na yie no so nsaka da ni heba ointment ni bia beboa ama wo dware didi wi a wo de sra ebeboa mo timi e de ada pa ba tan ne de dani ma ne de e wo se ebisi wo fi abre bia sa de be ya kwala no wo bibia something ba ko bibia wo ne ho. Hello. Hello. Good evening. Dr. Efremi Amasko Fashion, Kasafi Kumasi Kenya. Na person we bisa se me yobi a me pair draw yipunu. Eno upunu wi a this ujale ana se upunu wi a o se ni kwa se ujale.
Hello, good evening. Good evening. I thought maybe Saturday. The sugar. A bench will be a nigger. Hello. Hello. I'm going to post. No, Mr. Hair. We show achieve the mistress sugar. We should have a dream never fan. I be busy over. Hello, good evening. Okay, Doc, I'm say after for no problem kakra of phone lines. Yeah. Yeah, we are bear man train ma or mema some offer. Then let's have back up to Bobby. I bet 1 month system, every blessed time. Okay. I won't be a set. Okay. All right. Hello, good evening. Hello, good evening. But you didn't be out free. Hello, make us okay. Aha, me patona, o question here saying. I know maybe certain sugar. Hey, this one will drag one. Say obinya blood sugar. Then, well, Doc, me patona, what ne same bisana. Yeah. Okay. And I say, Jumadi ni be query. I me pacho wa ofra wanya challenge. Ewo eye friend hono. Doctor number no egu screen so. Obetimi afa na one no edi nkomo. Alain say ye friend for Jumadi ni be si ha. Na doc, what the one odi sema etwa to kra ba na fe. O number no screen so no so obi won sem bi se bi I believe say obefre after the show. Yeah. Yes sir. Opomode eni agro nyame ambata na wo patri wo sa wo dia ba wie abi obi a wo adwuma no aba wie oware no aba wie musika san no aba wie enti apomode die enya ade a ebi dia bo enti wona wo obo ase na message kakra wa ha enti wona wo obo ase ni na enko Akosak pharmacy Akosak okay obo ase atenso obo ase for pharmacy ya and when I work quite for so for the for your heba police station okay to do the police station for your heba and I feel that quite for so and go in the pharmacy okay and also out that the area where said they can come out the KK pharmacy or Tech Junction healing heba so at okay high school junction okay promise about so and will do a bit more by a power sign as about promise about and the information may have also be a then we had a whole business. Okay. Now the picture one you said you can number no screen to get me a number is 0244 364 651. Okay. 0244 364 651. And will be a wing and a soft friend you meet me up. Okay. The kind not as a pomade and very young. They do we not be picture one day or one day any pomade. Enkasa. Sign say wow we take your decision. Okay. Say I say oh friend doctor Abia oh me how me do the here na Ebeboa me. Doctor Daroma the sign can you need you na ben na Ebetimi ahia. He said you na obi ebisa no. So we are no. Ebu aduro ye. Aduani we na wudi nso a. Ebeboa wo. Okay. All right. Sorry na mechia me ma de nyina. Okay. Lucy. Okay. Okay. All right. Okay. And count. All right. Okay. All right. Yeah, the Jumadi ni besi ha. Christo ya adomo a next week. Ye be sign abehia biem. Ye ne Deni Herbal Center for
Dr. Eric Ampa ena yene no ebedi ahia wa me ehunu yapomoden sene ese na fata na hu hia se yemfa ni agona yentoto yapomoden ase eno nti ena yese carelessness in health mesrew mo apomoden hu hia na emoa wonkwa hia adwumadie so ena na yede adwumadie ede ebre wo no medin ene DJ Lofty dudona efremisa ofremisa onye mfonso bia yebeda doctor sese yeto nsa frɛ no obaye na afei oba engine room hono a Loretta Augustina cameraman Kobe Frank production manager Ochi Nozo 1 na senenso say original Samdakus and afei Queen AJHC ene omo aka nyina abebua ama dwumadi no krabehwe Kristo ya adom na ode yenkwa echen next week same time 7 to 8 p.m. yebesan abehia ewo habiem nyankopon enhyira wo